و ساڵێک کە ئاسایکردنەوە پەیوەندیان یانجی باشکردنەوە پەیوەندیان یەکەتی ئەوروپای گەل تورکیە دەست پێکرد لێوە گرنگ دی بیاکو هاکان فێدان گەل بەرپرسن یەکەتی ئەوروپای جڤیای لێ دەخوازی ئەوانە پرس نەئێنە تێکەلکردن ژێک جدا بن ji بۆ پەیوەندی بەرەو باشتر بچن ئەمریکا یعنی مەبەستە من تورکیە گەل یەکەتی ئەوروپای یاریە دێ چاو بکات بەرژەوەندیاوێدا دێ دمای وەرە یانجی دوێت بەرامبەردا تشتێکی بدانە دکتۆر ئەکرەم ئونەن شڕۆڤەکاری سیاسی vê mijarê zêdetir em bihestîn doktor tu gelek gelek bixêr hatî yarî dihî dest pê kiriye û 5 sal bê yani wezîrekê dervê Tirkiye serdana yeketî Ewropayê wisa nehatiye bankêştkirin dê Tirkiye vê yariyê da serkeftî be yan jî divê beramber da destberdarî hindek berjandiya be بله gelek spas rastî cenabê wir ji naz rapora xwe behs kir têkileyekî te Tirkiye'de neke dirêj ki em karin bi zêdeyî 40 salî ki Tirkiye dixwaze bi endamiyekî te Ewropa û her Ewropî jî hêviya didivan û her talûq dikirin ku nakin endamiyekî te Ewropa heta nakin ber endam jî ji ber wê yanî qenaet tê min de Tirkiye jî dizane nabe endamiyekî te Ewropa û Ewropî jî baş dizane ki Tirkiye nikaribe bi endamiyekî te Ewropa ew her du alî jî divêya qenaet tê min îxna bûne ki nabe evîşa lê her du alî jî wek mesela divê mişk û pisîkê bi hev re dilîzin yani li gor demê dema berjeweniyekî te Ewropa dixwaze an dema berjewendiyê Tirkiye dixwaze dixwazin nêzîkayekê rê bidin em bêjin mesela em ferq bikin têkileyekî taybetî cenabê te jî niha bi xwe behs kir ev salekî hêdî dest têkiliyan xweş bikir ew sebebê wê esasî çi ye sebebê wê esasî Amerîka wê şerê Ukrayna taybetî şerê navbêna Rûsya welatê Rojava NATO û Anglo-Sakson bû sebeb êdî Ewropî heya derecakê muhtacî Tirkiye ne Tirkiye cihêvê jeostratejîk gelekî girîng ji bo Ewropiya ji bo Amerîka bêguman dixwastin nêzîkaya Tirkiye bikin heya derecekê karibin ne temamî Rûsya biqetînin jî lê nehêlin ki temamî bi Rûsya re têkiliya xweş dibe heman tişt ji bo Tirkiye jî were cenabê te zanin taybetî ev salek dawî ye em bê têkiliya Tirkiye û Rûsya ne wek têkiliya beriya 2 salan 3 salan belki heya derecakê em dikarî bêjin Rûsya dişûna Tirkiyeyê niha têkiliya xwe bi Sûdiya Erebî bi Emîrata û bi Qetar bêtir xurtir dike em bê welatê Ereb taybet em webêjin Tirkiye vêya dibîne û Tirkiye belkî cenabê te berê ji me behs kiribû Tirkiye hem şerê cîhanê emîn hem şerê cîhanê du emîn û hem jî ana jî şerê cîhanê sê emîn kir meşe navbêna Rûsya welatê Rojava de Tirkiye her gavê li ser du kursiyar lîstiye ser du kursiyar rûniştibû yani hem bi Rûsya re dixwatin têkiliya xwe xweş bikin hem jî bi Ewropiyar û karibin vê prosesê bi awakî ji bo bes doktor te destpêkî jî êmajab endambûn û endambûn hat nava yeketî Ewropayê de kir ji aliyê Tirkiye ve xewneke mezin bî demekê zêde kar jî serbû hate kirin nûke Tirkiye hest kit bibite endam yan jî neşêt çikî navbeyna neşyan û hezkirinê û nehezkirinê da cudahî heye قەنەعەت تێ من Tirkiye rast ev pirsek gelek girîng bû yani pirsek gelekî wek bi me'ne bû te kir û girîng e rast Tirkiye heta beryake ev hukmê ku dîndar ê konservatîv ki berjewendiyê xwe ê netewî diparêzin yani piştî hatina AKP ser hukm em dikarin bêjin li Tirkiye her giçû nexwestinek ki bibin endamiyekî Yekîtiya Ewropa xurtir bû yani hêzên ji wan bên Euro-Asyacî li Tirkiye her giçû xurtir bûn êk ne naxwazin bibin endamiyekî te Ewropayê ê naxwazin bi Amerîka têkiliya wan gelek xurt dibe êk dixwastin têkiliya wan bi Çîn û Rûsya re pêşkevit bi Rûsya û Çîniyê re têkiliya xwe xweş bikin her giçû ew teref di nava Tirkiyeyê çi di nava dewletê de çi di nava civatê de xurtir bû û ez dikarî bêjim niha jî ser vê pirsata gelek girîng bû niha jî di civata Tirkiyeyê nêyle korê xurt tuneyeke yani hezkirinek wek te got yani xwestin û hezkirinek korê tuneyeke bibin endamiyekî te Ewropa o cenabê te zanîn piştî hatina AKP ser hukm hatina AKP di civata a Tirkiyeyê nirxên ê dînî gelek xurt bûn bi xurtbûna nirxê dînî em dikarin wiha bêjin dijminatiyek li hemberî Amerîka û Ewropiya çêbû dijminatiyek girtî yani veşartî em dikarin wiha bêjin lê car cara siyasetmedarê Tirkiye berpirsê dewletê Tirkiye
جبو پراغماتیک نزدیکی مسئله دبن برجماندیوانی ایمنی ورد خوازن او جی چاوی گتی اوروپا بوان بیانی خوش ددن او جی بیانی خوش گتی اوروپا ددن لقناعتك مورية آنها بري مثل برساته بري حكمي AKP هم لتركيا حسكرنا كبو وهم جي داخوازه كبو خستنا كبو آنها قناعتك مورية نه خستنا كي ونا حسكرنا كي يعني دكتور ناف بين هر دو كده مجاركه دنجي بين ناف گورپانه دا کارتا فشاریا پیز دست ترکیه دا پنابرن رنگ اوروپا جي حسب كت وكي حرسك بت وكي زيرفانكي بت تركيا وتركيا جي حسب كت في كارتب كار بينت في جاري دي تركيا شد في كارتب كار بينت يان جي وكي بري نموه جبوي باش كرنا بيوانديان و جدا كرنا ملفا بله پرسك راست يعني او پرساتك كير قناعتك مورية دريات چند سالا بو که کارتك قال لك گرين بو دست تركيا ده لو هاجي بيگمان او كارتا اگر بو بري لا گرين بجي لديسا گرينجيا كوي هي ليه قناعتك مورية تكليه نها تركيا يا اوروبا جتكليه فنابرا بيتر برسا اجو بوليتيك او جو استراتيجيك اك نها كي وقت بقول يا شركي اساسنا اعلان كري دنا الجهاني سي امين كنا بينا روسيا اولاد روز اباد دمشق تركي هنا بريالا خونه داير اول چیز عالی به تركي هنا بريالا خونه داير ليه بقاندي مرا فهمدك گرانی دناوا دولتا تركي ده دناوا جواتا تركي ده گرانیا خورد هي بدخوازن لگل روسيا و چینه تکوی خورد و aynı وقت جده مثلا وقتی کلیوان تاریخی عبوری جواکی که اوروپا هبوی امریکا هبوی او هناك موافرين بك لتركيا ایدی نکاره و پروسس روشا هی کلسر دو پرسیابریز بردوام بکه ترکیه حیات درجه که دبی ایدی هل بجیره جبویجی قناعتك مورية افتشتي انقاد افتشتي انقاد بيكتيا اوروبا اساس بلكي حياه درجه كي دخوازج روسيا وشيليجي هناك تش ور بقرك جوانج وقت شانتاج بكن وقت بيجن هاجر هون هناك سمع قبولنا عندك قانون بعالي غربيه دي سال بسن ليه جواتا تركيا سياستا تركيا دولتا تركيا نها نا اماده كيف تمامي روسيا وشيليه بخته وبتمامي هر دكتور بو قبرصي چونكي او شوانش مجارين قال گرینگ میاد دیهاتی بحث کردن جوزف بورل بکرسان بسیار گوتو بیژن مد گل ترکیه یک پاکیجه کسکو زرو سورنینه همین پیک و کی تو بیژ یک پاکیجه جبوی چرا سر کردن اگر اصلا به اروپا شید بو قبرصي چرا سر کردن قبرصي و ترکیه چه بکه قرأتك من مثلا قبرص يجي مثلا تدراني مثلا دور دريج حتى وشارع يدي كتر جوا يعني بريج صوت مشكله بو حتى وشارع تشتي في تركيا قبرص اشغال كل يعني فرجاك قبرص يقول ظاهر كل او برجوي شاوي فرد حتى نهار جنابي تجزانه هر دم هكيتي دكن روجا دخل افتوال دكن اوجي حياه درجاكي امريكان وها بيجن یک جوکوز دسته یکیتی اروپا یه که هندری ترکیه بکارتینه یعنی دخوازه ترکیه آوایی که به مثلا قبرص به هنگ تشته خب بیادر قبول کردن و ترکیه تی حسابی و حتی رجاکه یعنی ترکیه دزانه نه اوروپی نکاره نوها مثلا قبرص چاره سر بکن و به وی شکل اوروپی نوها یعنی یکیتی اروپا برای نه افهمی که یکیتی اروپا نوها ایدی ترول کوی دی سیاست نبلتوی دی سیاست هرمی دی نل بحراستی نل روجات ناوین نل اروپا روجلات نل اروپا روجاوا حتی یکی که اروپا ایدی گلک لاوازه یعنی ایدی کسک از ذکر محابجن ایدی امبیجن دشره روسیا اولاتی روجاواده کسک حسابی یکی که اروپا ناکه مثال از بیجن اگر روسیا یکی که اروپا به امریکا وقتی که بيسر ماسي رول ومساليه خو حد شرا سر بكن اوي برزغريك اوروبياج بامريكا حل بكن اوروبيا حل ما كان اوروبيا هي زكاه الدنيا يجي بويجي تركي بيات زمان اوروبي يرو لوازم اوروبي حاجه زكي محتاج جواره تركي جد خو هنا تشتي خو ما القبول لك سباس جي ستوكهولم دكتور اكرم اونن شروع کار سیاسی وای که راسته خود یار مادام سپاس بود